nasap en jenglok inglong asuak hai tu phan ana bangke labangso MoS ka che toka Hamphang ke kun la da ko pipi ko son doi ma labangso a consult arju pon pepin si lasi kapthor lasi pini ladak ne tum ka che tong an representatives atum political party social organization atum an sitame la ke opinion ke lason lo social or all the representatives of the political parties and social organizations present in today's meeting are of the consensus opinion that the MoS 21 cannot be accepted as final and comprehensive solution to the ongoing and long-standing demand for autonomous state, and that creation of autonomous state within the state of Assam as provided under Article 244A of the Constitution is the only acceptable, final and comprehensive solution, and that by incorporating the aforesaid contentious clauses in MoS, it has been intended to further undermine the autonomy of the KAC and thus finish the constitutional safeguards provided to the hill tribes proper of Karbi Anglong and West Karbi Anglong. It is against the spirit of the 6th schedule to the constitution and the propositions made under the contentious clauses 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 and 2.11 should not and cannot be accepted. Therefore, it is unanimously resolved that an all-party delegation should be deputed to the CEM-KAC with the appeal to convene an all-party meeting to have a thorough discussion on the contentious clauses, particularly clause 2.3 of the MoS, to find an acceptable solution. Further, the CEM-KAC should be requested to lead an all-party delegation to the Chief Minister of Assam. So conspiracy hitam itum chiri nangji lasi kaddo hitam la bangkai litum peaceful and democratic at work itum central government la pen Assam government pa hitam litum lor kenang sort nun national level ati pini ke congress hitam ang tumaga koi plum mate la prudong litum state government state congress atong ke min opposition plum te adat all India hitam min opposition plum te congress lo ang tum hitam litum la so bang ta chungri dame la pen others that ukil gugul pendanglok menang an tumdak opposition menang ando hempek ke kroy pendanglok kado kavela bangso puta hitame litum dampe chungiri ne pen state level la pen national level hitame la so bangke chesong ponangi la pen than ponangi kapre political party hitame chesong ponangi la pen la so bill si banglo pulotang te la bangke parliament hitame la bangke congress to marul do asila so hitame litum national level ta isi la so isu moka ke ponji pa hitame litum pini la so amelo hitame la so kachirai dui Allah lo semera bangke la so putha bangke non ke bang ya pon koson ma program oke en pon la so bangke ni tum resolution pon la so resolution bangke pina mo hitana tum long lok pinya bang dan salan te selam non la clause 2.3 along bangke la jasme pet sit ke be ke thowang ko sitame ke thowang lo blote la ST tum han bangke la tum han ke bangke ke rai koma veda propose ko la se non nangle tum la ka che song along ST blote Karbi det tu kali det time la se kaprek no doi la se hola kaprek ST khaya tumbang ke nangi tumlong ko ana chetu dundo la so ka chito ba tum bor i bom lo la bangke mina am hitame na dunji mina la primary bang ni tum tanglo cingki bom lo jalo kado velo isia por bang ang tum hitame nang dunji la so bang do mudhe lagta party in power ma bhasi party power to tum hitame ese kedong pahin la wason dudu tela so confusion moka as scheduled tribe hills do an kado la so kheng mo hitame ni tum la pen others tribe tum hitame ke pangru po hitame tum buri pon bom la sini tum ke pijo pen or bangke isi people's movement ratu tak so movement into ponangi po hitame ni tum kado pinya me hitame kado ko hitame la so bangke solution ko so lam dong ni to bangke chok che pu bangke hala so ni masi ke ongdung asong ke ongdung mai tum bangke tipeklang sarkar la so pijong bangke long ka prek da asong ke cingki than te dolo sarkar phanta alam kepili dia la solam dong itu pen bangke dak inglong long kedo Karbi pencenglok kapre his tribal to phana bangke kapibirji tawar si peklang so alam to bangke asila solam dona long bangke isi ini
tangka mahana ka pele kawar sai dui mane hala bangke thangki pudu nahi awe mudan la pelan para ka kapre lam the bangke hok pera bangke ke dak ke sotum tulo karwi penceng lo kapre ke sotum par ka pibirji am the do ko pot la bangke no namat la so hai alam the bangke pawede ting bu bangsi ka chi kroilo la so lam desi pini bang na puthot da ka chingwai tulo si la da ka chingwai along bangke asitina song mata asitina political party mata la so bangke chokchi pot sarkar dum chepon ngai bu bangsi chingwai lo la pelan parata kapre bidi sore ta ka chipi dolo la sonde claim de choi pu ka chipi dolo dan nili hin ba pen mangna so nilam desi pudam la bangke ye India sarkar kachari bom nona party so party tu bangke karbi aphan bangke aphiram lo KP kunang kok pol tumpen pangbar lo pon Kashmir tumpan mata naga tumpan mata ke beria kabor ido apot il tumpan baya an susi nang beri fan do po il tungela chair soviet aja kong ka chelong la so sidul mata ta fibri fansi la tumbangke kabor ido do po apo kapre ke tumpan jo ke pene ke rai nei do puli na to nang chingki no i than do tumhin pen ta po la nona batai la so lam don ke to ka bangke la ke asong Hamphang asong tumpan arjuje pin pen sira bangke claim de la banga chok lasi ning hang do ke ong dung karbi to mata ke ong dung lo ke to mata asolam don banga chi kre pot la haya rat tumpan ke pangrum ni la haya rat tumpan ke pangrum ni ke pangrum ji pal bangke tum kado we chelang sar ne claim lo na la pen di tumlong nang si don political party asong tum do non congress tu mosong song NPP tu mosong song la song tum do ang tu mangke karbiang lo mangke elected representative ka bade mene sita ang tu MLA do MP do desemet Delhi rong supi long mangke adak MP do ang tu bantai si akerab mangke hang lo nang pen la son pe tu mangke si song pen jong si kadu kerap pet claim do pulong te la nona sarkar fan la solam don kasi M2 de yipan unji pen kabor ini bangke un pulote karbiang long council la session long masih la solam the bangke ciperai ponde ni dia la MoS long gedo la ka do la bangke chokki bangke la la bangsi pini bangke itu kecil ini kemana-mana politik parti main conveners tumal ajide tes chok sita congress do NPP do SDC do CPIML do HSDC do AGP do ni tum LDP do lo ang parke PSYC do KSA do KCS do KMCA do lapen kapag isini asong ka kulo tula Sarla close 2.3 ka pa Friday pan PI claim sa day ito la pininon ke chingmai bom lang kumpi claim si Mima mo na nilisay so na pitikang mga lapuhen ya mass campaign pino nai mass campaign pino nai rat fan kang tur pon bakye fan siap pedulang po la solo pude along tinta la so alam ti tinta so alam ni play lo purote jo ko sarkar no na kemple ko claim nang ko ifansi mas kemple pedulang po bangsi dili bangke sa son